wikwirukanka utarakanda subscribe. Banga after banga bamwise ngo bamwise Hakimu. Uyu mujama benshi cyane muramuzi, ngira ngo kuri TikTok, kuri YouTube, ku Facebook, ku mbuga zose nkoranyambaga. Uyu mujama Hakimu akomeza kubica bigacicikana, ariko abajama bagize gutya bamukoramo scam kugira ngo nabo babone views n'aba followers. Uyu mujama reka tubabwire ikiri inyuma y'iyi nkuru ye muri kubona ari gucicikana kuri social medias. Okay, iracyari MJ Line challenge. Narakubwiye ngo banga after banga another banga. This is MJ Line challenge. Uyu mujama mubona ahangaha kuri screen ya kamera, uyu mujama bamwita Hakimu, ariko uyu nguyu muri kubona hano mu modoka ndetse bari gushingurana n'imodoka ntabwo ari we Hakimu. Hakimu tuvuga ngo uri ku ifoto muri kubona hano, benshi cyane bakomeje kugenda bamwitirira kubera ko uyu mujama yarakoze cyane bihagije ku rwego ruri hejuru cyane. Uyu mujama bita Hakimu kuri social media cyangwa se kuri TikTok niwe yabanje aramamara, aragenda arakubita aratwika, aho yakoreshaga icyo bita speed kugira ngo umujama ajye hit cyane. Byatangiriye kuri TikTok, none uyu mujama kugeza ubu ngubu bita Hakimu abantu benshi cyane bakomeje kumwiyitirira, ariko dore Hakimu wa nyawo icyo bita subscribe cyangwa se icyo mwita followers on TikTok afite miliyoni zisaga 22,300. Umujama bita Hakimu niwe uyu wa nyawe, naho biriya muri kubona kuri social media nibyo bita scam cyangwa se bamwe bakoresha AI. Abajama benshi cyane bakomeje kuyikoresha bascaminga abantu bababeshya. Hakimu nago kugeza ubu ngubu nakubwira ngo yitabye Imana cyangwa se ngo hari urupfu rwe rwabitswe na rimwe. Biriya ni ibihuha muri kugenda mubona ku rubuga rwa TikTok kugira ngo abajama bakunde batwike. Ngira ngo Hakimu wa nyawe ni uyu nguyu ufite miliyoni zisaga 22 z'abafollowers ku rubuga rwa TikTok. Naho ibyo muri kugenda mubona abantu bagenda babereka ku mbuga zigiye zitandukanye ntabwo ari byo. Ngira ngo ngutandukanyirize ku bantu bari kugenda bamwiyitirira, ngutandukanyize n'uyu Hakimu tuzi wamamaye cyane akoresha speed itandukanye, ubu ngubu umeze kugira like zisaga 286,000,000 like afite kuri TikTok. Uyu mujama yaramamaye cyane, none abajama babonye nta intandaro yo kugira ngo bagafate, baravuga uti reka tugaragaze ko Hakimu yapfuye. Ngira ngo ntago ari bo gusa, hari n'abandi bagiye batandukanye bagenda biyitirira uyu Hakimu bitewe n'uko yameze kuba iciro cy'imigani cyangwa se kuba icyamamare cyangwa kuba umuntu udasanzwe ku rubuga rwa TikTok ndetse no ku rubuga rwa YouTube. Ubu ngubu ni umuntu ukurikirwa cyane biri ku rwego rwo hejuru, yifashishije ibintu byo kugaragaza ko azi kwirukanka cyane. Mujama mwita Hakimu. Benshi cyane mwakunze kwibaza ko uyu mujama ari umunyarwanda, ariko uyu mujama si umunyarwanda ahubwo Cameroon. Uyu mujama ntabwo ari umunyarwanda. Ngira ngo inkuru nyakuri tuba twabazaniye nuko uyu mujama akiriho, ntabwo yigeze apfa, ahubwo nabari kumwiyitirira bagaragaza ko yagize yitabye Imana. Dore ngira ngo mwagiye mbona abantu benshi cyane bagiye batandukanye bagiye bitirira uyu mujama Hakimu. Ndagira ngo ngubwire ngo iyi iracyari MJ Line challenge. Uko umunsi wira n'undi ugacya, narabwiye ngo banga after banga another banga.